This is Awal Seringa Agricultural Program. Awal Seringa Agricultural Program is a program that is providing awareness to people who engage in agriculture and also as investors and also for farmers. So anybody who want to follow about any agricultural activity, especially in Ethiopia, you can subscribe this channel. Awal Seringa Agricultural Program, it focus only about agriculture. No politics, no ethnic case, and no religion case. Just it focus only about agriculture, especially in Ethiopia. Today, my information focus on Green Footprint Initiative for Sustainable Economic Development in Ethiopia. Our green wells from deforestation to $1 billion revenue. When we think of forests, we often think of environmental protection, climate balance, or natural beauty. But when we look at the global economic context, forests have a much broader and more significant meaning. For example, if we look at Sweden, which has almost 70% of its land area covered by forests, and its neighbor Finland also, we find that the forestry sector is the backbone of their economies rather than their global technology and automobile giants. Indonesia also, in addition to creating employment opportunities for millions of its citizens with its forests, also contributes a large share of its foreign trade revenue. These concrete examples of clearly show that forests are not only a simple concept of nature conservation, but also in a replaceable economic engine that ensures the overall economic prosperity of countries and the livelihood of their citizens. This global reality is also relevant to our country, Ethiopia. Ethiopia's forest resources, in addition to being the base of livelihood for the people, play a significant role in climate regulation, water and biodiversity conservation, and also social and cultural values. According to a study conducted by the Ethiopian Economics Association in 2023 titled Green Footprint Initiative for Sustainable Economic Development in Ethiopia, in the past, deforestation of up to 72,000 hectares per year has been a serious burden on the ecosystem. However, the country is now reversing this challenge and is making promising efforts to redevelop degraded lands. Although Ethiopia has vast forest resources, the sector's contribution to the country's gross domestic product was only 2.3% in 2015. The study noted however, a 2016 study by the United Nations Environment Programme, or UNDP, estimated that the contribution of forests to the Ethiopian economy had risen to 30%. The study also highlighted that the sector's potential for the economy is enormous, as forest benefits are not properly recorded and are often included in other sectors. The economic significance of this resource is not only reflected at the national level, but also in the daily lives of rural communities. The community uses it extensively for fuel wood, fodder, honey, coffee, and spice, and also medicinal plants. According to the association's research, the low-income segment of the population in particular derives between 10 and 60% of their daily income from these forests.
To transform the potential of forests resources into tangible economic benefits, the government is implementing climate resilient green economy and forest sector development strategies. In particular, the tree planting work being carried out through the Green Footprint Program is bringing about remarkable national changes. Prime Minister Dr. Abiy Ahmed recently said that the green footprint has not only preserved soil fertility but also brought tangible economic success through coffee and avocado cultivation. This year alone, $3.1 billion was earned by exporting coffee, and Ethiopia has become the second largest avocado exporter in Africa through the work done on the basis of forest development, he said. This is a tangible proof that our forest resources are not only an environmental protection, but also a major engine of our economy. This is information I have for today, especially for my foreigner subscribers. I will return to the same program next time. Until then, I wish peace the globe. Below this, I will introduce in local language, in Amharic, for my local subscribers. ይህ አወል ስሪንቃ የግብርና ፕሮግራም ነው። አወል ስሪንቃ የግብርና ፕሮግራም እንደምታውቁት በግብርና ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ ግንዛቤ እየፈጠረ መረጃ እየሰጠ ያለ ቋሚ የግብርና ፕሮግራም ነው። አወል ስሪንቃ የግብርና ፕሮግራም ዛሬ ይዤ የመጣሁት አረንጓዴው ሀብታችን ከተራቆተ መሬት እስከ ቢሊዮን ዶላር ገቢ እያስገኘ መሆኑን የሚያሳይ ያገኘሁትን መረጃ ነው ማካፍላችሁ። ደንን ስናስብ አብዛኛውን ጊዜ ወደ አእምሯችን ቀድሞ የሚመጣው የአካባቢ ጥበቃ፣ የአየር ንብረት ሚዛን ወይም የተፈጥሮ ውበት ነው። የዓለማችን የኢኮኖሚ አውድ ሲመረመር ግን ደን ከዚህ እጅግ የላቀና ግዙፍ ትርጉም አለው። ለአብነትም ወደ 70% የሚጠጋው የመሬት ስፋቷ በደን የተሸፈነችው ስዊድንን እንዲሁም ጎረቤቷን ፊንላንድን ብንመለከት ከዓለም አቀፍ ግዙፍ የቴክኖሎጂና አውቶሞቢል ኩባንያዎቻቸው ይልቅ የደን ዘርፉ ለኢኮኖሚያቸው የጀርባ አጥንት ሆኖ እናገኘዋለን። ኢንዶኔዥያ በደን ሀብቷ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዜጎቿ የሥራ ዕድል ከመፍጠርም ባሻገር በውጭ ንግድ ገቢዋ ውስጥ ደን ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳል። እነዚህ ተጨባጭ ማሳያዎች ፍንትው አድርገው የሚያሳዩን ሀቅ ቢኖር የደን ሀብት ከተራ የተፈጥሮ ጥበቃ ጽንሰ ሐሳብ ባለፈ የሀገራችን አጠቃላይ የኢኮኖሚያዊ ብልጽግናና የዜጎችን የኑሮ መሰረት የሚያረጋግጥ የማይተካ የኢኮኖሚ ሞተር መሆኑን ነው። ይህ ዓለም አቀፋዊ እውነታ ለሀገራችን ኢትዮጵያን በተጨባጭ የሚሰራ ነው። የኢትዮጵያ የደን ሀብት ለሕዝቡ የኑሮ መሰረት ከመሆኑም ባሻገር ለአየር ንብረት ቁጥጥር፣ ለውሃና ብዝሃ ሕይወት ጥበቃ፣ ለማህበራዊና ባህላዊ እሴቶች ያለው ሚና የላቀ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 በኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ አሶሲዬሽን የአረንጓዴ አሻራ ተነሳሽነት በኢትዮጵያ ለዘላቂ የኢኮኖሚ ልማት በሚል ርዕስ የተሰራው ጥናት እንደሚያሳየው ከዚህ ቀደም በየዓመቱ እስከ 72000 ሄክታር የሚደርስ ከፍተኛ የደን ጭፍጨፋ በስነ ምህዳሩ ላይ ከባድ ጫና አሳድሮ ቆይቷል። ይሁን እንጂ አሁን ላይ ሀገሪቱ ይህንን ተግዳሮት በመቀልበስ የተራቆቱ መሬቶችን በድጋሚ በማልማት ተስፋ ሰጪ ስራዎችን እያከናወነች ትገኛለች። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ሰፊ የደን ሀብት ቢኖራትም ዘርፉ ለሀገሪቱ ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ በ2015 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2.3% ብቻ እንደነበር ጥናቱ አስታውሷል። ነገር ግን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 የተባበሩት መንግስታት የአካባቢ ፕሮግራም ዩኤንዲፒ ባደረገው ጥናት ደን ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ወደ 13% ከፍ እንዳለ ነው መረጃው የገለጸው። የደኖች ጥቅምም በትክክል ስለማይመዘገብና ከሌሎች ዘርፎች ጋር ስለሚካተት እንጂ ዘርፉ ለኢኮኖሚው ያለው እምቅ አቅም እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ጥናቱ አስምሮበታል። የዚህ ሀብት ኢኮኖሚያዊ ትርጉም በሀገር አቀፍ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በገጠሩ ማህበረሰብም የዕለት ተዕለት ኑሮ ውስጥም ይገለጣል። ማህበረሰቡ እንደ ማገዶ፣ የከብት መኖ፣ ማር፣ ቡና፣ ቅመማ ቅመምና የመድኃኒት እጽዋትን በስፋት ይጠቀማሉ። የማህበሩ ጥናት እንደሚያሳየው በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል ከ10 እስከ 60% የሚሆነውን የዕለት ተዕለት ገቢውን የሚያገኘው ከዚሁ ከደን ሀብት ነው።
የደን ሀብቱን እምቅ አቅም ወደ ተጨባጭ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለመቀየር መንግስት የአየር ንብረት ለውጥን የሚቋቋም አረንጓዴ ኢኮኖሚና የደን ዘርፍ ልማት ስትራቴጂዎችን በተግባር እያዋለ ይገኛል። በተለይም በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አማካኝነት እየተከናወነ ያለው ዛፍ የመትከል ስራ አስደናቂ ሀገራዊ ለውጦችን እያመጣም ነው። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ አረንጓዴ አሻራ የአፈር ለምነትን ከማስጠበቅ አልፎ በቡናና በአቮካዶ ልማት ተጨባጭ የኢኮኖሚ ስኬት አምጥቷል ነው ያሉት። በዚህ ዓመትም ብቻ ቡናን ለውጭ ገበያ በማቅረብ 3.1 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ተገኝቷል። ደን ልማትን መነሻ አድርጎ በተሰራው ስራም ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሁለተኛዋ የአቮካዶ ላኪ ሀገር መሆን ችላለች ብለዋል። ይህም የደን ሀብታችን የአካባቢ ጥበቃ ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚያችንም ዋነኛ ሞተር መሆኑን በተጨባጭ የሚያረጋግጥ እንደሆነ ነው የጠቆሙት ዶክተር አብይ። ዛሬ እንግዲህ ስለ ደን ጋር ተያይዞ ስለ አረንጓዴ ልማት ፕሮግራም ጋር ተያይዞ ያገኘሁትን መረጃ በዚህ መልክ ለእናንተ ለማድረስ ነው ዛሬ ብቅ ያልኩት። አወል ስሪንቃ የግብርና ፕሮግራም እንዲህ እያለ ይቀጥላል። በቀጣይ በሌላ ርዕስ እስከምመለስ ቻው፣ ሰላም ሁኑ።